Kũrũmĩrĩra ũregani ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũtũngio wendia wa mũgũka kaunti-inĩ cia gĩcũa-inĩ, rĩu atongoria a icigo ici nĩ mathiĩte na mbere na kũritũhia haro ĩno, na ũũ nĩ thutha wao kũrega kunanĩra njũng'wa na mũtongoria wa bũrũri mũthenya wa rũciũ. Kwa hivyo tunamwambia rais tunashukuru sana na atuie radhi, atupe muda. Baada ya Ijumaa mkutano ule mmoja ambao tutakuwa nao viongozi wote, wakati wote baada ya hapo anaweza kutuita ili tukikutana naye tuwe tuna azimio kama jamii. Makiaria na andĩki a mohoro kaunti-inĩ ya Mombasa, matongoretio nĩ gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro, atongoria maugĩte makamba gũcemania mũthĩ wa gatano kiumia gĩũkĩte matanamba kũgĩa na gĩikaro na mũtongoria wa bũrũri. Rais atabidi kidogo atuie radhi kwamba hatutaweza kukutana naye Jumanne hii, lakini tutakutana naye baada ya mkutano wetu ambao utafanyika Ijumaa wiki ijayo hapa Pwani, wa viongozi wote wa Pwani wa kisiasa na viongozi wengine wa takriban mbalimbali katika Pwani yetu. Oroho kaunti-inĩ ya Kilifi, athuri a kĩama gĩa Kaya nĩ macemanĩtie na makanyita mbaru itua rĩa kũregana na wendia wa mũgũka, makiuga nĩ ũthũkĩtie ciana ciao, na harĩa mũgũka nĩ ta ndawa iria ingĩ cia kũrebia na koguo wagĩrĩire kũninwo. Madawa haya ni madawa ya kulevya, japo watu wanasema ni madawa halali, lakini sisi tunajua ni madawa ya kulevya. Yameletwa hapa kwetu Pwani na ndugu zetu wa kutoka Meru na kutoka Embu, na wanalazima kuuza haya madawa hapa. Sasa sisi kama wazee wa Kimijikenda tunasema hili jambo hatulipendi, tumelikataa na tunalipinga, na ikiwa ni mambo ya biashara si lazima iletwe hapa kwetu. Rĩu maikĩtie arĩtana gwĩ thirikari nene ĩthikĩrĩrie itua rĩa wathani wa icigo icio cia gĩcũa-inĩ na inine wendia wa mũgũka. Mti halali kwa Kenya nzima, lakini kwetu sisi mti huu na madhara, na tunayaona kwa sababu vijana wengi sasa hivi wameathirika kiakili, familia zimevunjika. Tumekaa kikao na tuweza kushirikiana na wale magavana ambao waliweza kufunga kabisa hii mambo ya mgoka, na pia tunawahimiza, tutataka wale magavana ambao waliweza kufunga tuweze kuwa na kikao na wazee ili tuweze kuanza hamasa ya vijana wetu. Gerifotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwende wa Mugwero.